Kakva neobična soba. Oh, ne, čini se da smo zaključani u njoj. Što da radimo? Moramo pronaći drugi izlaz. Pogledaj, neki ormarići. Idemo. Zatvoreni su. Bojim se da ne možemo razbiti ove brave. Pogledaj, ovdje je sef. Priđimo bliže. Odjednom. Netko će pronaći odgovor na naša pitanja. Igrajmo tko ide prvi. To si ti. Doviđenja. O, kako me možeš ostaviti u takvom trenutku? Zapravo, bojim se. U redu, nadam se da mi se ništa neće dogoditi. Čini se da je nešto okruglo. Wow, kako je mokro. Ovdje je voda. Ili možda uopće nije voda, nego nešto drugo. Iako, ne, umisljam si. Sve je u redu. Čekaj, osjetio sam nešto drugo. Ne mogu ga uhvatiti uopće. Stalno mi izmiče. O, to je riba. O, ne. Dobro da vidimo. Gdje je ključ? Čekaj, našao sam nešto. To je ključ. Spašeni smo, Emma. Ti si sjajan prijatelj. Otvorimo to. Ne. Očigledno sam pogriješila. To je bomba. Gotovi smo. Smisli nešto. O, A sada lutka neće pomoći? Dobro, da vidimo. Kliješta će poslužit. Mislim da hoće. Ostaje prerezati žicu. U redu, pokušajmo s ovom. Ruke mi se tresu od straha. Uspio sam! Oh, ne! Kakva noćna mora. Sav sam u boji. što? Da, ne izgledaš dobro. O, ne. Ne znam kako to oprati. Čekaj, zapravo je prilično ukusno. Znaš što? Sad mislim da sam čak i sretan. Pogledaj, sef svijetli. Sada je tvoj red da to provjeriš. Mislim da to mogu riješiti. Možeš se osloniti na mene. Idemo. Da vidimo. Nešto. Sluzavo. Bojim se dodirnuti to. Dobro, daj mi par sekundi. Čekaj, čak je i ugodno. Ali gdje je ključ? Našao sam. Tu je. Da vidimo. Već trčim. Što je unutra? Kakva je ovo glupost? Čekaj, imam šljokice po cijelom licu. Mislim da ću početi kihati zbog toga. U redu. Tu je još jedan. U redu, samo nemoj vikati. Već sam na slučaju. Vjeruj mi, profesionalac sam u tome. Da vidimo. Ne, to definitivno nije ključ. U redu, još uvijek tražim. Pa gdje je? Siguran sam da ključ mora biti negdje blizu. U redu? Evo, u ruci mi je. Ne, nije. Da vidimo. Mislim da sam ga našao. Da. Zašto stojiš? Otvori bravu. Dobio sam zeleni pa da vidimo što je unutra. Što? Čekaj, ovo je novac. Sad smo bogati. Pogledaj, tu je još jedna kutija. Kladim se da ću i ja imat nešto cool. Da vidimo. Nadajmo se da su moje ruke sretne. Čekaj, što je to? Ne razumijem. Čini se da se pomiče. Dobro, mislim da sam nešto pronašao. Ne, ima crva na ključevima. Ne. U redu, da vidimo što je unutra. Tu je torta. Ne. Ali nije bilo potrebno baciti mi to ravno u lice. Sav si prekriven kremom. Pa što? Ali je vrlo ukusno. Kej, možeš li mi dati komad? Uostalom, podržao sam te. Smijao si mi se, zato ne. Ne diraj moju tortu. U pravu si. Izgleda da je vrijeme da potražimo novi ključ. U redu. Zašto gubiš vrijeme? Idi! Nadam se da neću morati kopati po crvima. Iskreno, jako ih se bojim. Ne izgleda kao insekti. To je nešto lijepo, ali gdje bi ključ mogao biti skriven? Ne razumijem ništa. Osjeti kako je lijepo dodirnuti to. Vrlo umirujuće. Tako dobro. I evo ključa.
napokon sam ga pronašao. Da. Ali moji prsti su svi umrljani plavom bojom. Hajde, otvorimo to. Volio bi da i ja dobijem nešto ukusno, baš kao i ti. Hajde, pogledaj. To je neka vrsta gumba. Nemam pojma što je to. Što misliš? Ne znam. Možda ćeš samo kliknut na to. U redu, da vidimo. Što? O, ne. Nešto se izlijeva na mene. Bože, moja kosa. Biće uništena. To izgleda kao ogromni slaj. Oprosti, ali kao da ne mislim da ti mogu pomoći. O ne. Danas je najgori dan u mom životu. Što? Ne bi želio biti na tvom mjestu, ali moram ići. Da vidimo. U redu, stavljam ruku unutra. Čekaj, nekako je sluzavo, ali... O ne, to su sirova jaja. To je odvratno. O, mislim da sam napokon pronašao ključ. Fuj! Zašto uvijek moram patiti? Što je to? To je dovoljno. Vrijeme je da se ovo završi. Što mi se dogodilo? Izgledam kao iskorištena kokoš. Žao mi je zbog tebe, ali ima još jedan. Da vidimo. Molim te, neka uskoro završi. U redu. Da budem iskren, već to želim. Umoran sam od kopanja po svim tim glupostima. Čekaj, što je to? Izgleda kao kugla kose. Mislim da sam našao ključ. Imam ga. Pa, vrijeme je da otvorim bravu. Da vidimo što nas čeka ovaj put. Vau, ovdje je cijela planina kolačića. Ne smeta mi dobro se najesti. Miriše božanstveno. Volim ove hrskave čokoladne kekse i kremasti punjenje u sredini. Molim te, podijeli. U redu, izvoli. Tako je dobro. Taj osjećaj iznutra, ne mogu stati. Ima još jedna kutija. Idemo. Pa, upravo si, dolazim. Samo trebam maknuti perje s lica, inače ne vidim ništa. Pitam se što je unutra. U redu. Mislim da sam dotaknuo sve što je moguće. Izgleda kao male kuglice. Tako su elastične, smiješno je. Što? Čekaj, što je to? To je gumeno oko i unutra je neki osjećaj. Odvratno. Tu je ključ. Hvala Bogu da ga više neću morati dirati. Požuri, Emma. Što je to? Ja ne želim to povući. Da vidimo. Čekaj, mislim da se nešto događa. Emma. Izgledaš tako smiješno. Zašto si to učinio? Zašto si povukao uže? Oprosti, nisam mislio da će biti toliko... Čekaj, što je to? Nastavljamo. U redu, stavit ću ruke unutra. Stvarno se nadam da ću ovaj put imati sreće. Dakle, da vidimo ima... Čekaj, nešto se miče. Ne! Mislim da su ovo crvi i da su na mojim rukama. Gdje je ključ? Da, napokon sam ga našla. U redu, mogu izvući ruke. Savršeno! Idemo! Da vidimo što je unutra. Čekaj, mislim da je to zadnji. Možemo izaći. Da, zagrlimo se. To je to, Emma, prljava si. Hajde. U redu. Pokušajmo ga otvoriti. I uspjelo je. Izađimo. Pomoć? Evo vaše dostave, gospođice. Pa ovo je za tebe. Hvala. To je moj poklon za mene. Što imamo ovdje? Da, sad ću uzeti ovu stvar i... prilično je teško. I ovo... napravit ću nešto vrlo zanimljivo za sebe. Ne možeš zamisliti što ću učiniti. Dakle, moji alati, evo ih.
I naravno ružičasti valjak i boja. Spreman sam za rad. Obojiti ću sobu u svjetlo ružičasto. Za to treba izliti boju. I uzet ću valjak. Malo sam prolila, ali to je u redu. I onako će sve biti ružičasto. Napravit ću si super ružičaste zidove. Što radiš? Nazvaću svoju sobu potpuno ružičastom. Zvuči cool. Da, zidovi su spremni. Sada možemo prijeći na izradu kreveta. Uvijat ću vike. Gotovo je, ostaje još malo ukrasiti prostor. Dakle, zalijepit ću različite naljepnice i igračke. Da, tako je super. Imam ljuljačke, zavjese i plišane igračke. Wow, to je jako cool. Ovo je moja super kuća. Tako je cool ovdje kao u bajci. Ja sam smislio nešto. Sada ću kupiti neke alate. I evo dostave. Dobar dan. Evo vaše narudžbe. Hvala puno. Ovo je za tebe. Doviđenja. Iscrpljen sam. Dakle, što imamo ovdje? Da, crna boja. Pa, ne trebam ovaj valjak. Učinit ću to jednostavno ovako. A sada ću razmazati ovu boju po zidu. Još malo i sada su moji zidovi postali crni. Kako cool. Dakle, što imamo ovdje? Građevinske naočale jer ću graditi i piliti što? Da, ovdje ću nešto piliti. Hej, pazi! Nancy, ne brini. Oh. Sad ću se udobno smjestiti. Sve će biti crno i u rock stilu. Krevet, zidovi i dekor. To je sjajno. Ispalo je nevjerojatno udobno mjesto. Volim to. Uvijek ću se ovdje odmarati. Dakle, što da obučem? Da, plavo naravno neće ići. Trebala bih si kupiti neku drugu odjeću. Bok, požuri. Evo ga, moj omiljeni stilist. Bok, uđi. Dobro, slušaj. Moramo nešto poduzeti u vezi s tim. Pretvorit ću te u princezu. Prvo ću te izmjeriti. Da, sve je jasno. Trebamo malo magije i... U redu. Ej, Vau, pogledaj haljinu. Ja sam princeza, moja dama. Vau, kruna. Ovo je jako cool haljina i kruna. Ja sam prava princeza. Odgovara mojoj novoj sobi. Hvala ti puno. Uvijek, draga. Idem po novu kolekciju. Bok. Bok? Vidimo se uskoro. Izgledam zadivljujuće. Hej, i ja sam smislila nešto. Dakle, ovo nije dobro. Ovo je također loše. Što je ovo? Ništa ne odgovara mojoj novoj sobi. Ali riješit ću ovaj problem. Dakle, imam sprej i nacrtat ću pravo na majicu. Pogledaj, imam super trbušnjake. Što? O moj Bože, smiješan si. Imam samo izvrstan smisao za humor. I gotovi smo. Savršena crna majica. I trebamo nešto napraviti s mojim hlačama. Prvo ih trebamo poderati. I malo spreja. Bit će super. Zbilja ćeš to učiniti? Naravno, i šešir također. Dakle, moj izgled je skoro gotov, ali nešto još nedostaje. Imam ove željezne šiljke. Sada ću ih zalijepiti na svoju bejzbolsku kapu. Imat ću pravu rokersku super kapu. Wow, ovo je super cool. I lanac, pa pogledaj kako sam cool. Ja sam nevjerojatan mačo. Da, imam super izgled. Trebamo obući čarape. O, čovječe, tako smiješno.
A onda bos nije udobno. Hej, gdje je moja druga čarapa? Što učiniti? Možda je ovdje. Ili ovdje. Ne mogu ga pronaći. Nije ovdje. Vrlo zanimljivo. Smislio sam nešto. Imam super zviždaljku. A sada dođi k meni, moj vjerni pse. Slušaj, molim te pronađi moju drugu čarapu ovako. Hajde, vjerujem u tebe. Hoće li ga stvarno pronaći? Pogledaj. Da, ovo je tvoja slika. Ne. Otkrio si moju tajnu. Odlazi. Ne brini, neću nikome reći. A sada imam čarobnu svinju. Eto ga. Nevjerojatno. On je jako cool i zove se Babe. Dobar je i sigurno će pronaći tvoju čarapu. U redu? Pokušajmo. Dakle, prasit ću. Idemo. Trči tamo! Hajde. Izgleda pomalo smiješno. Mislim da je jednorog ugrizao. Gledaj, već ga je pronašao. Pao, zaista. Ne, makni to od mene. U redu, nije tako loše. Malo ću popraviti obraze. Pitam se tko je to došao k meni. Da vidimo. Ne. Dar je dobar. Hvala ti puno, Bog. Da vidimo što je ovdje. Da, razne plišane igračke. Jako ih volim. Patrik zvijezda i jednorog. Što još ima? Kako slatko. Sada ću se igrati s njima. Tko će piti čaj sa mnom? Organizirat ću pravu zabavu za svoje igračke. Taj. Ja imam ideju. Imam cool auto, sada ću nešto napraviti s njim. Bio je srebrni, sada će postati crni. Ovako je puno bolje. Imat ću super cool punk auto. O tome pričam. Neću se sada igrati s njim, ali pobrinut ću se za to. Sada ću ti pokazati što je prava rokerska čajanka. I punom brzinom i ja. Što si učinio? Da, pravo u metu. Moramo to ponoviti. Ne treba ti. Dođi ovamo. Daj mi daljinski. Kakva kvrga. Boli me. Dopusti mi da ti pomognem. Imam prvu pomoć. Da vidimo što ti može pomoći. Ovaj hladni flaster sigurno će pomoći. Tako. Hvala ti! Osjećam se puno bolje. Evo, čokoladica za tebe. Ukusno. Hvala ti puno. I ja imam nešto. Želiš li to? Hvala.